Avuxeni maxaka enonta ku hambanahambana na mankela swinene ka Nkanelo wa Gingirikani. Vito ra mina Mandla Gingirikani wa ku Mashava. Ni khensa swinene kwa mi joinini haleni ka Nkanelo wa Gingirikani. Loko ri ke ni mi ri vanhu lavantshwa and a mi se za mi subscriber, hi kombela mi click the red button hi laha ku tsariwa ku subscribe hi maleta ri tshuka mi khumba kona a swi hakerisiwi, is for free, and then hi kota ku va loko hi va hi endla show ta hina mi nga saleli endzhaku mi nga titimeli. Namuntlha ni na Beekay lawa. Beekay ku njhani? Kona mjani? Why ku minjhani? I hlonipha mina. Ya namhlonipha. Hayi, mara ndzi ni vula mina ka Nkanelo mi swa boti ni kombela hi sikela va boti ready na va boti happy. Mina ni kombela ku mi tala ku Mandla Gingirikani fukuyi. Wa ta vona sweswo? I ku loko mina nga ri kona we na vanghana va wena i ri le dia Gingirikani. A wu ri ku boti. So ni kombela God putisi. Yeah. No, na kamkela ka Nkanelo Gingirikani. Yeah. So loko ni heta ku interview kokwani MJ Hlungwane, may his soul rest in peace. And the look na ended the interviews ka Nkanelo Gingirikani. So this is the first time ni endla interview na munhu after that interview. So it is something big. Swa tika ku nghena ka Nkanelo Gingirikani na mina swa ni tikela hi. So yeah, nakamkela Beekay. So Beekay, loko vulavula na hi Beekay, Beekay i vito ra wena ra le pasini kumbe xana lera ro duvulela? Beekay ro duvulela. Ra street man. I Suku Wayne Maboko. Oh, loko leswa heka va Nsuku gija xitimele, mana Nsuku vite hi wena Wayne. Yeah. Okay. Birthday wena ya rini? 17 November. 17, not 7. At 1717. Okay, 17 November. Okay, no guys, it is 17 November. Me stunduka ku I birthday ya Beekay. Put it on your forehead and then put it on your diaries as well. Mushavela ti gift. Hayi loko mungu vona mo ku hayi keke ri kwini. Hey, n'we mi xavela keke Beekay. Atwana muskeni I Nsuku Wayne. Namuntlha se hi swi tivile, a hi nga swi tivi. I ta mi endla interview handle ka leswi swa le mathumbanini. No, it's my first time ro sungula namuntlha. Really? Yeah. No, nga vileli ma. Loko ndzi nghena ka Nkanelo Gingirikani se va ta hamba va ku fonela ku va lava interview na vona lava va channel, so don't worry va ta ku fonela. So Beekay u tshama ka Mahonisi ne? Ya ni tshama ka Mahonisi. Ka Mahonisi hi le kusuhi ne le kwihi? Mavambe, Xigamani, Mukhomi. Yeah. Na Jim Jones. Oh, na Jim Jones, yeah, I like that Yeah. one. Okay, because that time I really akadumela abulwi, yeah. So I get to makeni tsika so tala vanhu vo tala van'wana va ku why mi ngeni hi tiva ku Beekay why a ri na madreds. Va byeli ku i ri na madreds, why ri na madreds? Madreds no manavela a sungulini endla se ni tlheni kera. Ivi ni tlheni FMCC futhi ni fona ku FMCC a no fanele madreds futhi. Ya se madreds na maranda kahle kahle. Ku nga va ku ri mhaka ya vukhongeri a ni ri vanhu lava nga na vanhu lava nga na madreds hi va ri vanhu lava kuma ku I ma-Rastafarians ku va ku ri timhaka ta vukhongeri kumbe ku va switayele kumbe njhani. Xitayele kerekeni ngiya liya ya ximoya kahle kahle ya tiorgeni. Oh, aba na problem mhaka ya madreds. A va na problem. Okay, ayo mhaka madreds hi ta vulavula hi madreds maybe siku rin'wana. Beekay, Yeah. wena vanhu vo tala va kutana Beekay ka Facebook. Yeah. And I dume ngopfu laha. Mara before I duma ka Facebook, a wu dumile la tikweni ra le ka Mahonisi ne? Ya ni dumile. A wu dume yani? A wu dume yini? Ni kule khale. Vanhu lava ni ri na vona a va dumile na vona ma ni dumile. A ku ri va mani? A ku ri Bruce na Tina. Lava ni nga kula na vona. Lero vona sweswi a va ha dumangi. A va dumile mara va fika mina. Hey, va ta ku bifa blind la. A wu dume yini so? La tikweni a xo wa ni dume yini mara hi wihi loko ku grade 10. Hi wihi swi la beef ya music ya swa rap so. Okay. So ma ku va ni se va landzelela So so. umrepa wona kahle kahle? A ni mrepa. A no chance ku va rap kahle kahle. So a wu banya ti-buzz nyana. Ni nge ku vutisi lama no vutisa ku a mi ri na tona ti-buzz na loko a mi repa yana tilayini tingari. Unge munhu a ba verse a ku ri xikimi so TWB munhu a nga ba verse a heta unge munhu a ba verse. Ni tsakisa hi ri ti-verse. Yo swi kahle swi vula ku
makali ya kuphungela ikhale ri kha iphungela ya ngiphunge ukupenga xikolweni etlasini loko ni nga tanga ku nga nandzihi yo byele ba sweswo mabiki wa titwa na de so i byele ba ku wele ku nga ri kona xikolweni ku nga nandzihiso a va vula ku ya we ku tola a ku bora ne ya va ku bribe wena kumbexani maybe a wu ri gengele yo longa xinkwa na matanda so kuma ku loko ri kona a va nga dyi a ku dyiwa xitapa yo guys maka xitampa ya hlupha because yi karhata ngopfu yi nga tikuma yi kha yi kombela ku ya handle ka mistress research maka xitampatapa maybe loko kuma ku munhu lowa ku hayi a wu na mhaka na swona wo ti chucha kwala ti-break kwala tlilasini va twa hi nkulumela ku hey hala ka tika se la ka three mara a wu nga humesi moya tlilasini a ni nga wu hi wo moya no loko zi dya xitapa phela swi vula ko okay then sweswo vanhu va ku tiva ka Facebook ya hi yona ntsena leyi nga kona ntsena ya ni na Facebook ni ku Twitter na Instagram mara a swi fana na Facebook okay kambe ni ku vutsini ku kambe a wu tshame ndla interview wena handle ka ro sungula namuntlha ro sungula ya mara won't tlhela ni vula futhi mana a nga vileli man loko zi ta ka Nkanelo Gingirikani swi lunghini swilo ka tika ku nghena laha na mina swa ni tikela lero va ta ku fonela va yisela va swi chanelani va ku va lava interview na vona i va nyika chance va ku interview wona ya i nga va tsoni mara hini hi rhangile a ni hini va va bula ndlela u ta ku lo geriwa titwa a ni titwi no vula na ntiyisa BK khala ka tshama hala ka n'wina mi nga interview until le gere a fika hi kona mi lava ku mu interview so loko sungula ka Facebook a wu posta yini leswi nga endlaku i duma kahle kahle leswi nga endlaku vanhu va ku landzelela ka Facebook ya wena sungule Facebook khala ku ri 2014 a ni ri fan ya Beni na Breeze team live vitanaku EPP Black Poison okay ivi ni fika ni laha ni kuma ku ni fika ni va number 1 fans so vanhu vo tala va ni landzelela really ya mara nga tirhisi vito ra Beekay a ku ri Suku the general wa BP okay xi se xi khala xi ri kona msakazini a ku ri leriwa lembe 2014 loko Beni na Breeze va huma ka le ka Limpopo Poison ka Joshirman yeah okay and then our fan sweswi a wa ha ri ti-fan ta vona va ri tu a sweswi ni fan ya Breeze wa jikela bitsa lowu hayi ni moni nga vuli ku maybe woni ku vutisa why rhandza Prince rhangani ni rhandza munhu bya yena na music lawa u chayaka okay and ni u tlanga keyboard na mina ni tlanga keyboard kerekeni so swi endla ku ni la ku fala ya nga fika kona xi se xa lwela xi tlanga keyboard xa repa na sweswi wa tlanga mara a kerekeni keyboard ya na tlanga kerekeni keyboard is it yeah but you do look actually this guy you look like munhu lowa ku a khome bass guitar le ndzhaku ya ma-tracks lama ku gugu you know bass guitar kotiwa a yi kotile mana swi navela ku yi dyondza se and a yi hluphi man va kona lava vakokwani lava va tlanga bass ka xinyiwe kambe kokwani man yo maneti mathosi ya kokwani mathosi kokwani mathosi lo wa BK mi n'wi kombakomba ti-chord nyana I wine main glow wena sweswiwa ka mani eke a wu nghenele competition ni la ku veka disclaimer laha ku ri va byeli ku before we wina swi swa mani eke ka main glow mina na wena a hi twanane khale ku ta endla interview a swa ya a hi twananeni a ni kuma ku van'wana lava va nga ku maybe hi tisa hi mhaka ti-main glow okay so BK i wine competition ya mani egi hikuva a xi post ya mani egi laha a nga wina mindlu kambe i wine yina laha a ku ri khomba ku ri mindlu leyi costaku 450 na cash ya 550 ri ka ni dlowa namuntlha maybe ya na nyoka xanuka BK no swi kahle wa BK and then loko ki posta wena loko ni langute kusuka ni ri kule ne loko wo post ya wena ka Facebook in 15 minutes 20 minutes it va ri 100 200 reactions comments shares swi ta njhani laha i ncini swi lava ku ri
swi va swi ri the way amo hi fake ka n'wina kumbe xana mina ma hi bribe ku na leswi mi swi tirhisaka ku i kuma ti-shares na ti-comment ku tiva ti-real ti-comment letiya na ti-likes ya swirimo loko mo languta leswi mina swi postaku ne swi hambanisa van'wana va swi postaku a swi fani se swa mi swi ka swi va unique laha so kuma ku vanhu se va ni follow hi xitalo lero vanhu va rhandza swilo swa unique i swi posta njhani so like let me give you a scenario ku loko no sweswiwani okay sweswi i na Mandla Gingirikani le ka interview ne loko a ku ri mina a ni posta ka Facebook a ni ta ku Beekay coming soon ka Nkanelo wa Gingirikani wena a wu ta swi veka njhani laha ku swi hambana swa mina leswo xiteta xeho xi trenda ka xa mina a hi dyondzisa leyi laha vo swi ndlisa ku yini kahle ka swilo leswiwa ku loko u faka xitetasi ne i faka na swin'wana swa faniyana so ku vanhu va swi rhandza u nga vheti u va u faka swilo swi nga tshamisaka swona se mina ni fike ni borha laha interview Beekay coming soon so what impela wembi so mara ni twe ku khale a wu swi vula twe ku wa nyumanyana i munhu wo a wu rhandzi munhu wo nyuma kahle kahle ya va nyumanyana hi swona why nyuma ni nga hemba leswi vulaka ku i ntiyiso nyana ku vanhu lava va rhasa ngopfu ka Facebook loko hlangana na vona they are quiet a vanhu va expect swi posta ka Facebook na se mi hlangana live va twa ngo for swi actor so and lapho wo type wo actor i tala ku sweswo i posta vanhu vo tala va makhadzi na vana va Sho Majozi va DJ Mfundisi na mouse tshame ni post mara va Gondi boy va teletele vana va postaka why inta swilo leswi i posta vanhu lava i languta yini loko fane posta munhu ku la vanhu lava ni languta swi kahle leswi nga swi endla so ivi se ni va post va appreciate ntsongo ngoma yin'wana solo makambe xi ku ni kese na hanya se na mina lama ka leyi nga vula solo makambe la ku ni va kesa va hanya I know this is good man that's why ni ri la ka Beekay mina ni la ku nkesa Beekay a hanya ni swi lava ku loko mfana lo a ri fani ngopfu ka Facebook man ni kuma ku vanhu va nga swi vuli sweswo wa swi Beekay so mara makhadzi wa xirhanda mara too much ni vona hi vona Photoshop up swilo leswi I mean Photoshop up with the dlayisa na te so i Photoshop na makhadzi wa xirhanda makhadzi a mbili why what u ni rhandza music wa yena kahle wo va njhani music wa yena loko wu ba ne ku nga tingoma tin'wana kuma ku ta ni tsakisa kahle kahle tin'wana ta chavelela tin'wana ku ri ta le mabyaleni ku ta hambanahambana ku ri ba music yo hambanahambana yo chavele vanhu le mabyaleni wow i tshama i posta swin'wana ka Facebook i tsutsumi ngopfu a mall a ku humeleleni la ku ri a ku ri na mhaka leyi ku na picture yin'wana yi nga editiwa so xihlangi xin'wana xi va xitete xihaha moyeni so se mhaka liya ku ri ku na munhu a nga hi endla se na mise ni yi teka mina vanhu vo tala vanhu langutini va posta ka Facebook na nga ri mise ni nga yi edita picture liya wena i tlhe i posta wena ka Facebook ya wena posta ka Facebook mara ku ri na tag esalweni laha ku i mani a nga edita mara vanhu a va swi langutanga sweswo okay a yo ka yi nga ri kahle ya ni ti ku ya hi vanhu yi nga ri kahle kumbe njhani so i trapa va ku vheyisa nyana loko va ku donorini ni tsutsumile renkini ku suka le renkeni le a ni ri le ka jet le ka malamulele ivi ni tsutsumile renkini ni fane nge taxini a wu hlongorisa hi va mani kahle va fa va tikhamera swi ta ku bifa ku wena wa ta ka malamulele wena se ku right okay no se mi tichomi ni ku voneni mi khambula lona ndzi va fana va tikhamera la se tichomi se ni xi ta mahala ta ya no hi shooting camera namuntlha mahala ende loko suka kona ivi hi famba hi ka DJ King Celso la kambe le ka mphakati
ya mphakati ka xikaya ya xi fika xi hi xavela na vuswa loko hi sungula la ku hi rhange hi dya a ku ri swe leswi a hi xavele hi King Celso swi ni twi nga ri swi fair ku ri energy leyi mi yi vonaka laha a kahle hi khensa King Celso is a producer na yena wa music wa Xitsonga hi tshame hi va na yena la ka Nkanelo wa Gingirikani guys loko ku ri ke ni mari vanhu lavantshwa ka Nkanelo wa Gingirikani a mi se tshame mi languta swilo leswiwani hi kombela ku mi subscribe and then hit the notification bell to make sure that whenever we do our videos, you are not left behind. Beekay duma hi Facebook ku endla ti post. So loko ikume 1k in ku i tsala swa unique then vanhu va swi follow. Mara vanhu vo tala va tshembi swilo leswiya ku ri swi real. A swi nga a hi leswi vanhu vhele va believe swona swilo leswiya masunguleni a va nga tshembi swi mampela ka swi real mara after sweswiwani se van'wani se va tshemba vo tala the reason ni base ngopfu ka social media ya Beekay is because social media right now has taken over the continent or the world leswaku xin'wana na xin'wana xi tirha hi social media and then loko i ri ka social media Beekay u ti vona i kha i entertainer vanhu mara i ti vona i fikelele kwini hi swilo swa social media wena as a human being kahle maybe leswi nga ta i dya hi swona social media loko se ka social media not followers to tala ka social media and then kuma followers every day se xa se pole ku sungula business maybe nga xavisa swin'wana ni nge vululami nga teka swi idea na swa hina Umata kumanjani machangani machangani ba kwata hi loko vula ku hey uta ku gezela la hansi okay so lero ina ku navela ka ku i nga tikuma i ri na swibindzwabindzwa swa wena na idea business cause se na target market ka Facebook plus na xikolo a wu nghena George Sonto wena mina yona umalusi la malusi kona no so mina no vutisa hi fane vutisa ta ku ho va gwara a no ngwara no nga se na Beekay okay so Beekay mara loko langutini la misaveni i ncini swilo leswi swi ku tsakisa ngopfu hi ka music maybe ni ya ka music ku vulavula hi va Prince Rangani ka music wa Prince Rangani i ncini leswi ku tsakisa ka music wa njhani lowu u landzelelaka wena ka Xitsonga na R&B so R&B really ka R&B ni rhandza music wa R. Kelly kahle Robert Kelly exisirhani na va xipaleli swo xita huma va xipaleli mara vanhu va kumaka van'wana va swi tivi laha la ku vutisa ku mi ze mi nga zamana swa swikeche ku acta bolo swo taniya swa swikeche ni zamina ri high school mara swa kuma ku acta classes so swi nga ri serious bolo tlangi nyana magoveleni mara tika pfuki hayi koriwa mara ai tika nyana i challenges leti i hlanganaka na tona loko i kha posta ti-post ta wena ka Facebook it's like ka Facebook vanhu va teka swilo personal va teka personal se ka Facebook ho va ku entertainment ka Facebook a swi personal kasi va mi kuma ku ni defeat artist mara se ni tlhelini ni themendela a swi personal leswi leswiya i tshame before artist ivi yi ku attack defense wena rai khoma nghena la ntsameni ya ka Solomon Kamjiwan di vutisa ku loko mi kha mi vulavula hi Botman hi Botman loko mi kha mi vulavula hi ti-artist a mi chavi ku siku rin'wana va nga ta va gongondela mi tlela kona se loko no man a ni tshembi ku ri artist yona n'winyi yi nga ta fika yi ni gongondela mara ti-fans ti nga ta fika ti ni gongondela ende hi mpela hi swona so i ti-challenge leswaku i nga va dyondzisa yini vanhu lavawani hi social media kahle ku yi tirha njhani kahle social media ku ri yi nga teki swilo personal u nga teki swilo u nga ngheni hi mbilu ka Facebook se va fanele va nghena yini for entertainment u ya ku nga sini la swi le ka Facebook swa ka Facebook loko se huma ka Facebook swi helini lero munhu i fanele a nghena hi data la u nge data kumbe free mode
loko va vulavula hi free mode loko mani ege va kha va winisa Mandla wena I swi kumeka ku a wu koti connecta live va chinga laha vanhu va ku le ka free mode a ku ri mhaka free mode ku ri mhaka a ku ri la mani nghene hi Facebook Lite kasi ku a yi connect Facebook Lite ka live video a ni fanele nghene hi Facebook liya yin'wana mani na yona mara a ni nga swi tivi ku ni fanele nghene liya ku yi kota ku connect na wena I va live loko vulavula hi mani egi munhu loyi a nga attack-wa swinene ka social network recently ka machangani actually that woman she's always attacked mara since when you won Mandla maybe va ta ku teka se hi tira vona I think so ka swilo the way swi nga swona yes the way swi nga swona okay lero ni le ka ti-artist is that's how you are okay have you ever beefed an artist ne ivi ti hlangana na yona face to face ku humelele yini abantu va beef artist kahle kahle no hlangana na Chavi kahle kahle MC face to face out there okay maybe must ano beef ano kambe lava ava fambisa ni mcato so kumbe mitlangu va fambisa xitulu so MC I mean I know we have question okay and then what happened ivi ku neta ku posta ni posti vele neta ku posta ku famba ngena ka yana fika ni comment ka post ya CMC a post ku ri yena Joanna na Hlonda Mali ni fanele kambe tsima leri hangalakini dude did you say that wham ya ni swi vulini and then what happened with the ignoring vele ivi Chavi a reply a ku na swi lava ku hlamula cause lolo leswi hi kona Chavi te ilolosa hi nkolo wa wena very why u kumbeleni nkolo wa wena kumbexana very kulukumba kahle kahle and then what happened ivi vele ka comment ya ku na sasa so yo ku nghena Joan kwalaya ifade mix endla yini mina te Chavi Joan gwenya na te titanga Joan okay this is interesting because so after that even idibona njhani Joan na Chavi loko va responde la ka swona ni vona ku va teki swilo personal okay yes loko va personal va ta va nga replyanga swa mina cause Chavi the same day post yin'wana ivi ya fika a comment a ku ni comment nambara ta mina se ni n'wi nyika toho kwalaya even then a ni fonela even then se ta arrangement then hi hlangana ka town ndzi mi tekela pic wasisa hi leswi swi fanele swi va swi ri swona kahle ku social network kahle mina I wish people will be like Beekay iri mi nga ngheni hi mbilu nghena hi ti-data and then ke xikombiso hi mhaka Chavi na Joan ku va ti kombisi and Joan you're actually right because mina tshame ni posta risimu ra Joan no tshame ni posta risimu ra Joan first ntemendela album ya Joan I think ku ri very n'wansati yini something like that ka album yin'wana yi humini last year 2019 ni temendela ni I think I played like 6 songs ivi ku va na tin'wana kuma ku ni fika ni ti sanda tinsimu tin'wana laha ivi ti-supporters vele ti fika ti nghena ti chinga ne ivi ni fika ni share status xin'wana xa ku Joan I tsala tinsimu hi Facebook vanhu vo tala lava va sapotaka Joan va fike va ni cakudya ende mali yo xana yi tetsazo wena Gingirikani wena na channel xa wena xipucuva so ivi funny thing is Joan didn't fonela Dawn of tihleka loko didn't fonela this guy was laughing I think we spoke like 30 minutes so I feel like it's a good example kuri the artist na vanhu lava nga ti-public figures loko vo tshuka va beefiwini hi hina cause ani hini the social commentator I ntirho wa hina phela as a Facebook influencer you are a social commentator ntirho wa wena a hi ku themendela ntsena loko swilo swi ri wrong wa vula ni loko swi ri right wa vula
So van'wani va ti-artist va teka swilo leswiwani personal. Personal, Kuma va ku byela ku delete swilo sweswo. Mi tshame ni byeriwa ku delete swilo sweswo. Ni boka ni edit yi suka. So loko i ti ta hi Beekay. Una valandzeri, do you have fans? va konyana mani nga tivi vangani mana van'wanyana van'wana va tlhela va khometa ni nga ri sure ku vangani. So loko i titwa i ri na ti-fans, how do you react? Because sweswo a ni swi dumini phela you're a celebrity sweswani kumbe na hemba. I'm sure. No mara i ku loko ze wa hlangana na munhu a town kuma ka n'wi n'wi tivi a ku xeweta ko tala ngopfu ne swi swula ku vanhu va ku celebrate hi ndlela yin'wana ne. So how swi endlisa ku yini ku loko i hlangana na munhu kuma ku i tunga ri wehe wa n'wi tiva ne i kuma ku a n'wi tivi mara a ku hahela i swi endlisa ku yini ku loko i n'wi xeweta a titwa hi nga ri wa n'wi tiva. Sana va n'wi twa ku for example ku hi mi hlanga ka Facebook so loko wo na ku tsundzuka mara mi nga n'wi tsundzuki so loko wo na ku tsundzuka na ku vo ka Facebook ku a titwa na ha ri sharp so. Ni tshemba ku celebrity ta hina ti le vudyondzeni lani ku ri loko va mi xeweta lani mi nga yi bayizisi mi nga yi vheyisi. Okay no Beekay Nsuku wena maboko a ni nga yi tivisa nimi ya wena baba kesini wena ka Nkanelo Gingirikani i ncini leswi lavaka ku siya na valandzeri va wena na vanhu lava va ku rhandzaka eka Nkanelo Gingirikani? Ni follow ka Facebook vito the Beekay na Mranda sharp access dos mga titimeli. Okay a ni nge he vuli mina access dos mi nga titimeli guys. Nkhiso wa mina ngitile ka Nkanelo Gingirikani a yi tshame kahle na Beekay ejale tshama ku la ka mahonisi laha na mina le gere namuntlha kha hi dila ka Nkanelo Gingirikani. Loko ri ke ni ku ro sungula mi hi vona hi kombela mi endla the right thing, subscribe to the channel and also hit that notification bell to make sure that whenever we do our videos you are not left behind, because ti sungurini ka ti-interviews na swi tiva ku va ta n'wi landa Beekay va ti-channel. Salut mi nga titimeli nice one Beekay.